Kaji etiwa na pay bill amero limu gineji eri pay bill sijui na hijo mewang. So kaga orgesi lori kotini so maide maima giweling. So ore si number 2 na nedo yuna ai marejo biashara. Kaire ni jusi ingor itwedo yo biashara na wage biashara. Medolia na ki affecta langola meyo. Sabugo leng especially takajiado. It affects all meyu. It affects all meyu na bagine risi aba effects na rogina ji COVID-19 yes. Yes. But may affect you na impact na levels. Mera gedo your revenue less than half. You know, it na ine langiri range 20%. Kage baga less than half. Etiage we ne jo me wangoling. Niki dolda siya jo nyamale na finance department amoro na finance department kining rabai long ajo agra ESCA investigate lo sa ni gumok. So neri nana agra ga limu glow whistleblowers. Neri nana agra limu auditor general. Etigisi agra limu control of budget or aba report ne ragwa kesinye control of budget last year. Nejo ore 500 million nizumi agira safari ni local. Kaire ne nagra ido locally. Meraji 500 million nelo safari ni. Nelo 40 million safari ni ebo. Nego ore donai nitum ore budget safari ni nye saboka lang nye no development ashine kunagulie very crucial departments. So bila gena rejo etuwe na gemwe rigore na ri county amu tenijo seeing or dona go gra appointing some positions. Meri ndoginaji balance. Meri ndoginaji merit. Baragedo ye mera igre support ndalo na inagara na ginjo risia. Nago meri professional merit na employment. Nago ne bulona go risherin kage meyulon jajo. What is their mandate? What are their strategic plans? Tenije ngor ndogrinjo CADP mayela na ga sujera ndogrinjo na. So moye ge yeri gore Kajiado County especially. Tenije compare on Narok, it is science ajo amugiro doa last year scorecard na rasa or governor ile Narok. Nejo itishipa masa kumuga mdola jo ge liwa jo esera indogringu mo dol sibrali ni sabugi na sherera. Dol barbarani kumugo roberai ni dol si machine na nyangwa ke. Nego ni dol si ya balong basari exchequer isho ro balong exchequer nisho Narok 375 million bursaries. Nirogi ni nyor governor in his own wisdom, ile bunyange suma nirogi nyirau 25 million. Mera 400 million agranje Naroka isho this financial year. Ore Kajiado isho yo 175 million. Nigeto ningajo only 20 million iriliza or governor. Nago igira lwani ngaziajo kore ko na gulie 155 million. Ore sika Kajiado ke ara senator ni ware. Ke rele senator jole segi ore geli wa ware UDA. Nige ara nominated senator na jiperi sobigo. Ninjana ina ifape I oversight. Nige ligwan kuna maswali. Hai giligwan county ajo kaira gira nara mara dai kuna rita na rubini na governance. Kaga gira raba ninje siasa ninje ria munoldi mubo o sitting governor. Na ko gira raba ninje ara autopilot age yogiti Kajiado County. Egere walong amo import jo eta yogi 400 million bursaries te Narok County. Negera walong ore napalo report na rasaki research na rasaki na gera rodolo na 100% transition ongera Nabo ito. Na I think elama ngara na yang Narok Kajiado about 100,000. Amwera bogira 10,300 and 10,200. So slightly maybe 100 kids ninjalanga bogira. Negera ba longa ajunchere. So manisha jore 400 million. Nindoja beg na in constituencies CDF na almost around 240 approximate. Teneji show 40 million bursary. So that is 640 million. Kanyo sanero negera isho nagera amurage mage na ine kulega tufuri na ijo lo shei sotu na ile ijo nomara banks arasho kuna NGOs itoke mage nadi yake na serikali ya county o serikali ya national government na neje tukajiado tenira yuna imaro jo 175 million
nintoki awosh 5 constituencies naishooyo ake sinche approximate around 40 million, that is 200 and something. So kanyo pegira ketii nkera kind of you erisuya nkera natii ang tenena counties pokirare hoo netii county naitayio ropiyiani kumok. Ashe oleng tina swali. Ore esiai enkisuma kenyamal tenakata toolmaasai. Naa kaanya ena nafasi yaomon ilarikok pookin loolmaasai pee etuni aing'oru entumo naimakini esiai e education tiatua irmaasai amu etii abori oleng. Atolimu naaji najo ore performance national tekuna exams oshi naagirai aas ore musho pii naa enkop ang. Amu inepu sukuul naa etii nkera naabaya 150. Ore nkera naabaya 140 naa D eeta and below. D taa ompaka E. Nilo ainepu nkera matejo 4 naata D+. Ninepu 3 naata C. Naa tiatua irmaasai. Amu tenijo aing'or kuna sukuulini ake natii Kajiado County kake natii ntaoni enaa matejo Loolaishet, enaa natii Oloitokitok, eimita nkera oleng neme nkera ormaasai. So inepu enaa Loolaishet ajo eeta apa nkera almost 200 naapoito university. Yeah, sure. Kake penyo tenilo atua irmaasai enaa kuna sukuulini naaji noo Ng'atataek, noo Meto, noo Kilwani. The figures Oloyangalani meyieu ake duo enkong'u neing'or. Nenyokita ninche ntoiwuo duo tesiai naji school fees. Pooki ewueji netii makosa. Naa kashukoki enashe orbungei le Central amu egira oshi taata ninye amanaa egira address ena issue naji enkisuma. Ore ntoiwuo ang enaa irmaasai tenilak tenaa enkiteng itimira ashu ninye loomirita mplotini ashu enkop piisum nkera. Nejoki enkerai sere enoolong eloito sukuul nelo ninye ang. Mitoki oshi asujaa ajo kama ena kerai kegira aisuma. Ketiu aja performance. Mitoki sii asuj irmalimuni aing'uraa kama kulo malimuni kegira aisum nkera. Amu inepu enkumoi ormalimuni elotunye ormalimui etooshoki transfer nitoki abol enkiti duka enye tende wueji negira sii atii sukuul tende. Neeku ormalimui ilo lemegira aisho 100% kuna kera. Etii sii matejo serikali both a county and a national megira sinche aas enforcement aing'uraa ajo kanyio eesi peilepu ena kisuma. Tenaa transfer ormalimuni kama kuna sukuulini keeta irmalimuni le kutosha. Neeku eyieuni erikore netoni aimaki oleng ena siai enkisuma toormaasai amu etadoyie oleng. Kelo nikikuatinyeki nkardasini nikijokini saidia ena kerai ng'uraki esiai. Kake nijo aing'or naduo ardasini meyiolo enijoki enaduo toiwuoi. Netonyuaa taa kulo arin pokira tomonotoki isuma eishaka nkishu ena kerai. Kake nena enkerai naa D- kiaka. Kai naa eigerieki enkerai nijo ina. Melo irpolisi, melo iljeshi. Naa tenijo ajoki ena kerai nyaaki ngila ena darasa piitum marks sidan meyieu sii ina. Nitum tenakata ajo etii generation naa tenelotu naaji ilarin 5 ashu 10 tenkop ang kipuo atum generation naijo mewang oleng e youth nitu sii isuma. Neeku keyieu nesioki erikore aimaki ena siai enkisuma. So ama enaa olarriyia lombaa erikore osiasa. Kanyio naaji duo indim iyie atodua enaa ninye challenges naagira arashu ngolikinot naaji naagira serikali tena rishata tenebo olarikok especially le siasa aimaa naidim aikiwa mbaa kumok oleng naijo nena enkisuma okulie kumok oleng. Kanyio challenge nidolta especially tolosho lormaasai? Ore challenge tolosho lormaasai naa mekure kiata entoki naji elukunya erikore. Neeku ore ilarikok likiata metii oleme olarrabal lenye etii. Neeku etii enkiti mashindano. Ore naa peeku nejia meetai naboisho. Ore naarri tekuldo arin kulie kiata naarri enaa iltasati lijo loo liata Ntimama, loo marehemu General Ngaiseri, naa keishoruni apa direction erikore ajo kai kipuito. Hoo duo nemeiriamakinoi apa ewueji nebo kake
enya Kenya ba lomon nigwanai kake ore tanakata meetai naibosho tenetumi nai naibosho oolarikok metaa keetai caucus naji matejo nai enorbungei lormaasai pooki kulo oji senators and MPs orgavanani ning'oruni ninye nai entoki nijo secretariat naimaki mbaa erikore nijo tanakata matejo education naimaki nchidai naata olosho lormaasai metaa king'oruni nai nafasi napuoi sinye nai aduare olitore enkop enaa orais nejokini orais kiata yiok ena nyamali enaa ormarei ashu irmaasai nikiyieu nisaidia yiok sirkali tene kake meetai naa naibosho neeku meetai oltoilo obo ogirai airo neeku ore entoki edukuya nagira aitanyamal yiok oleng naa naboisho ore eniare naa siasa sapuk amu inepu tanakata ore tanakata tenijo alo ntumoritin natii tanakata atua irmaasai naa siasa egirai aimaki 2027 eton taa mejitoi kanyoo kigira aitaas irmaasai tekulo arin okuni ashu ong'uan otiiki tanakata idipa oltung'ani atejo agira aanyu aitashe 2027 nelo oltim lai nelo lai linapai kake megirai aajo kanyio eramatare nikias tenakata mpaka 2027 metaa tenelotu ina kura neeku ina nai itumia oltung'ani alo aomonunye kura neeku siasa sapuk siasani ikumok alang larikok so ama nijo naboisho ashu metumitoi nai amu tening'or tadoi eetai kwanza ele turrur oji eji apa naa KAEB neji taata maa tenkaraki naetuo Samburu County maa economic block olturrur obo nai lolo ake keimaki mbaa nai naipirta uchumi olosho neyau naboisho enaa enang'ole peitobirr olong'ole sirua le maa culture week itokini sii aata eeta oshi olturrur lorbungei lormaasai la I think Mheshimiwa Ken Aramat ni oshi chairman nisho olarikoni lenye nitokini aata ena council elders itokini sii aaku eetai orgavanai le Kajiado aninye spokesperson nerikito netii irgavanani pokira okuni le Samburu ole Narok oninye naa kanyoo peegira alaikino ake aaku ashu kaa forum nai enkae nanarikino ntoki niata naidim aimaki mbaa naipirta naboisho arashu mbaa naitaasi olosho itisipa pii naa ina taake paigil ajo ore naa entoki nagira aitanyamal enkop ang' oleng olosho le maa naa siasa tenijo aing'or kuanzia maimaki council of elders ore naarri kibulu yiok ashu ore sii tenkisuma nikitii naa ore council of elders tenijo nye aing'or kulie oshon naa enkitoo naishoru erikore nautoo olosho tombaa kumok oleng erikore weramatare duo kwa jumla kake kitodua council of elders ormaasai ajo ijo etaa siasani ogira aicontrol amu meibala ninye ajo kang'ae doi kakwa doi officials kakwa doi otii ena council of elders amu etii taa enkitoo karibu iloshon pooki kake kakwa doi otii ena council of elders kang'ae doi olarikoni kang'ae chairman kakwa office holders amu tenijo aing'or ore enaa tanakata peeponunui apa aagelu lelo elders apa onotote mayiolo apa ajo kaa hoteli eshomoiki aatumore neji olelenku spokesperson amu ore nai entoki naji spokesperson ashu any leader le council of elders naa entoki nai naning'okino loshon pooki lormaasai ebaiki Tanganyika mpaka Samburu ore ina mee entoki naa irpayiani okuni ong'uan oopuo aoshokino simui nepuoi aatumore enkiti hoteli neoki shai netumi enkiti allowance neji nele taata spokesperson naa ina peenyamal naa erikore ormaasai amu ore naa entoki nijo ina itu ening'okinoi meetai kaa criteria naagelunyeki spokesperson ashu kaa criteria naatayieki ena council of elders neeku etijing'a siasa sinye atua council of elders amu kitodua ninye apaelong ore ele tasat tenakata oji Mzee Sangori
la ninye yiolo enkumoi ajo etii Council of Elders tenkop ang. Ninye oshi chairman lena cluster Kajiado. Amare eetai chairman le overall oltasat Ole Nchoe. Bas nikining naa ajo ore apaelong nelotu naa amu etii naa siasa nelo apaelong nishoru support Kato ninye naa ogira alotu aitashe tolorika le gavana 2027. Nejo ore ilomon itu itiship ele gavana ina oji tenakata spokesperson. Negoro mayiolo nye nelo aimaki eyiunye emur ilo tasat. Nitoki nelo appoint likae. Neeku kamare ena Council of Elders kesiasani toi appoint amu inyaka alo appoint likae lido sholo orkisongo metaa ninye tenakata chairman ni replace ele likae. Neeku nena issues taa. Ore tenijo eetai caucus MPs lormaasai. Mikimus nai enikining ajo enotote. Kake ijo dii itu nanu aning akata entumo natoshoki naji enotote duo taata caucus olarikok orbungei lormaasai neimakini imbaa naipirta olosho. Itu aning entumo nijo ina. Neeku meetai naa naboisho mikigira airiamarie enaa olosho aimaa mbaa nijo nena. Eetai nai ena toki nimpaka nije Naghaib ena economic block Narok, Kajiado, etipaki apalong sinye Samburu. Etii taatoi eetai nduat sidan saa ingine. Kake mebaya natii megira aitabaya kuna duat. Amu ejo nai ormaasani omirta nye nkishu torbisil. Kanyo faida nai entoki nijo ina. Neeku keyieu nai nepuoi aliki nai entoki nijo ina ajo indim nai nireu kuna kishu inonok nilo sinye amir tosokoni nai kwa mfano le Narok. Ashu nilo amir tosokoni lo Samburu. Kai etiu kuna ses kuna roadblocks oshi naitalaku kuna tokiting. Kama enaata olchamba lai loompoosho ashu loornyanya te Kajiado nanoto market te Narok town. Kama enaya kuna tokiting ainei kaitalaki ses. Neeku metumitoi information mibala sinye ajo kanyo kama ena Naghaib kanyo roi benefit enye. Kanyo enkipirta enye. So nelotu aku tenagira aning najito etii mbare naa nche nai ayieu nikidol tenaa keninche sa dii egira olosho alau. Ore number 1 eetai esipat oolopeny olosho. Naa ore duo ira ormwananchi nayiolo esipata ino. Metaa ore nai enaa ilo turrur looltasati neyiolo esipata enye wenekunu tenegelu iltung'anak oncheriani naapikaki ate ke independent. Itoki sii aaku eetai entoki naijo naaji eyiolounoto embae information. For example nai metaa tenaa keina Naghaib egirai aitamanyu ashu ina maa economic block naa neng'asi aitamok loopeny olosho. Ore entoki euni kidimayu sa naa ore peegira kulo tung'anak ashu peegira siasani atumoki naa eton etii abori oleng tolosho lormaasai ke uchumi natii abori tenaa kitu eyiolou irmaasai enkipirta enye. Etii nena pooki amu tenijo aimaki uchumi tolosho lormaasai esipa etadoyie oleng. Etadoyie amu ore naa entoki nikintegemea yiok sapuk oleng naa enkiteng. Kulo sokonini oshi likiata tenkop ang. Ore piisum enkerai naa enkiteng imir, enkine, ntokiting nijo nena. Nekibayie naa alapaelong ameyu torrono oleng. Netooro mboitie. Neeku ilepua osina nye tenakata tiatua irmaasai oleng. Naa ina piidol enkumoi ormareita ajo ewoshitoi nye nkarambeni naaji ne bursary amu megira ake sinye bursary naa aitobirari enaa kwa mfano ene Kajiado. Eetai orgela oleng tina siai e bursary. Neeku sapuk osina tenakata ore uchumi netii abori. Na ore oshi enedoyio uchumi ormaasai abori amu ninye natii tegemea ata kulo dukai enaa tenakata kwa mfano enkop naing'ua nanu naji Irbisil. Ore oshi enkolong naatae osokoni torbisil naa ina olong sinye ejo irmeek loldukai enoto sidai taata sinye biashara. Neeku etii uchumi abori. Neeku nena tokiting nai agira aomonu ajo kamaa sa tolarikok lang megira sa ninche adamu nai ajo kanyo sa kiimaki enaa larikok nikipuo aibung'are serikali eshumata amu ninye toi ing'ua mali kumok sapukin peeponunui aing'uraa sininche yiok. Kwa mfano kiata ena toki naji KMC natii
enkop ormaasai. Na ore Kenya Meat Commission na keji regional development. Metaa ore kila section e Kenya neetai entoki ake enye naisaidia kiuchumi. Na ore KMC na ninye apa eji kisaidia naa irmaasai tesiai oonkishu, temirata oonkishu, ore esiai oolonito, biashara naa ormaasai. Tenijo aing'or KMC majo nanu ketii benefit naatayie irmaasai. Amu metii naa sii management, metii any decision making. Neeku kama larikok lang, kama naaji enepuo naaji nejo amu ore naa tenilo ninye teniyieng' enkine tiang' naa kenang'ari ake enchoni. Etejo apaelong sirkali naa kesupa ataasa nanu enkiti utafiti. Ore oshi tolari naa kinyang'u oshi nkamuka ashu irbenia kulo oitobirieki ilonito teng'ambo naa ore oshi naa 9 billion kintumia kila olari. Ore taa yiok te Kenya naa kinang'aa nkonito. Toonkichinjoni pooki ashu ninye teniyieng'isho tiang'. Mekure apa eeta bei. Mekure apa eeta bei. Etaa ildiaini eyieng'akini ashu kenang'ari ake minosa ng'ueji ine. Esipa. Kanyioo toi pemeimaki imbaa nijo kuna larikok lang. Neeku naa ore kuna caucus naai ena nadio orbungei naa nena tokitin iteru ajing'aki. Exactly. Right. Wena naji na KAIB. Yes. Nena tokitin ifaa peimakini. Olaing'urani le PARAN TV keji ninye Melita Ole NDILAY ning'ua naa Kajiado. Na hii nikiagepeno peyie kishukunye. Ore swali nikiponu ajing' naa njere ama taata amu kitodua ajo ijo ketiu enaa kegira olosho alau mwelekeo. Ketii confusion in terms of politics si werikore leadership. Kidimayu peetii ena technology naaji ena social media nagira aichangia metaa mekure naaji eetae enapa tonata ashu enapa kiguana enkitoo neji kindipa ataa ena. Ore eji matejo ena etejo social media ena. Iwonu sii ajing'aki ina swali terishata dorrop oleng. Ajo kumok mbaa naimaa oltung'ani tiatua enkishui enye asidain arashu naagilisho tau. Aiteru te kitisho. Mwana nako kaji Narok South inewueji atoiwoki. Neeku naa ore iltung'anak laayiolo kitisho ai naa keyiolo ajo kare enkerai naranyisho. Ometabaiki kitoo. Nataasishe taa larin kumok oleng amu ataasishe almost 30 years larin 10. Naa kashipakino esiai ai naa kanyorr oleng. Kake ore iyia ashomo oshi specialize esiai mental health. Amu atejo aing'orr nadol ajo kenyamal iltung'anak esiai oondamunot najo ntomahomo aas ena course. Ore tiatua masintai ayak lang'eni lolosho lema. Nororeki nanu terishata emasintai pooki olong Jumatano tiatua PARAN TV ayaki pooki niyieu nining'. Tejoki Ann Simaloi. Itumito PARAN TV Tesamburu, Laikipia, Emparingo, Narok, Kajiado, Oseu Nalolunga. PARAN TV Nabo Isho Olosho Lema.
Karibu na kaitoki olaing'orani le PARAN TV tena kiguana sidai oleng nagira alo dukuya. Adolta Jose Lesha negira ajo atumito live lele Mark Lemay netike Korok Lodge egira ajo atumito Masai egira ajo ati Karda area. Peter egira ajo atumito Rabrai Katukul tenebo oltung'ani ojo Simel Benson Punge egira ajo etii Ngong tene nejo atumito loud and clear. Asante sana. Njoo lelo kilikuli nono egira aponu tenkoitoi SMS 0700222218. Nigira na yema tata in fact before nyero tokijingana DCI tata nafasi media kuna radio hii, TV, gazetini o social media don tokijingine we amana yana nabosho nigira ajo mikidolta kitumito mwita apa ntumo naroshoki det te Nakuru nedia magno la MCAs or bungei I think nedia apa governor ni negira apa ajo nchere nena boisho meleksa dia gero na keduo nai meti dio mbae naji amo ora dena tengranyanyi ora na nasia ya Amboseli na kidim na nikijo naboisho na yawa so melek na yasho na kiti kuliro na idima yao shini kidua kolega osho na yegira atum tenkaraki na nabosho asho leng ore dona ite na getumoki dona igulari koklang na ne teneyu nyena ga senduma ge merabagi okuru teneyu ore natume oshi ne yeloni ajo kanyoroi ange persona tumo ore be oshi na tumo ne yeloni si ajo kanyo the way forward nita unimba ndogi na jina ya marejo implementation matrix yani pemebu yegedu atumone oginjaini kai nebe gira ra reteni lengita baroto ona do kigwana riti ni nara muyoro yege masai zaidi mera gedu nebigina na reteni nijiro ajo kai ngo bege ntabaya ndogi rimpo gine ge magiria na kigwana ni nare migegira rumugi na jiro na kulero mana ore na serikali na ijo gedu na ganyo masa amu tenije ngor lurigan no ishoyo le rais na gese ba lurigan sidan amu je ngor kinoro kiara CS kiara PS mael na gare no kuni kiara balosini ongwan kiara CEOs and MDs of parastatals lemigana kiara marejona state house controller ore na state house buragere na rasirma saya na murenye olirore escort presidential escort commander no masani ore le DC oshi itashe buraro rais no masani nego teniki dumia dona ego na networks ni dumia imare jona professionals ni robiruni engri technical committee na advice kolosia sani era ore kolosia sani ne bona imare jadware orais vile na sera lotion kulipoke amugiro do aba long iljumari homira do rais to do aba long irkisi homira do rais to do baluya homira do rais nigiro do asiringa na yonuro amore ngolle iraga ngolle irbaluye sile yakuna factories enye esukari bilionini ip otomono option ishogi oshi kolo farmers le na rogi na jika hawa bilionini ngwan na iro birie sector nye ishogi si aba sinja kolo le shai bilionia majani yes ne megana yu na ko kama na iyo ma site ni kidumna ai marejo technical team na ri professionals ne begi siasa kando amore rosinja kolo ocean ege begi rinje siasa nya kando ne buya monisho kwanza pagiro ni abono liren baadaye teniki dumna yongori ni jina mera agera ina imarejo a technical team na ri professionals ne draft policies ne draft petitions na agini olorore ngop ne jogini nenendo gini gyo muni yeta sagiyok regular ni met ora ge peyas tenin tabaya aranyana yana unni na imet negin to gen ora ge kura tandanga siasa egibo pegin to gya idebna na gulie tenerumina yengore ni jina na age gitumogi kagere ne ge tumia ge ndumuridin na ge bui neji mai magina boisho nero kila mtu kagore bitinga na dutumo nerignoi nirana ragiti na masai neriana siasa sapok na nyana gre korogengo merara na ara
ore nye enaduo naji Council of Elders egira nye ainyalaki enkanyit amu tenedoli neji nelde Council of Elders naa endaalo etii tesiasa. Ore lemetii naa inaalo nemenu lelo Council of Elders, nemenu ina kitoo. Neji etu naa ena rikore sinye nikiata. Teneji spokesman elde, kang'ae taa nategelu ilo spokesman, nemenuni tende. Neeku nejing'i enaduo siai naji social media neeku kegirai aitumia sii elelero nemorishoi. Etii olong'oling'oli sapuk oleng erikore natii irmaasai neeku kiomonu oleng larikok minyiakiti sii anang' silig netoni aimaki esiai eramatare eatua irmaasai amu mesapuk osina. Eimaku oshi orgavanai lorkejuodo ajo nchere etabawua erishata naaji nailepunyieki esiai enkitoo, nilepunyieki ilarikok, nilepunyieki sinye kanisa peetumokini aanoto olosho. Ore ejito nejia naa tening'orr akeyie duo elelero nebaiki nitung'uari sinche ake tesiadi amu ning'orr enitejo naaji ketii iltayie iltung'anak ootiti taata nafasini fulani. Maning'orr matejo naaji cabinet Narok, ning'orr cabinet Kajiado naa irbarnot lotii ninche CC, ninche CEOs. So mayiolo tenaake amu iroritai naa kuna ajo etii lelo pastani naimaniki oshiake kepuo nirori netumi nena prayer meetings kake kanyo neton ake egira amu kai sadiko pee egira naa anyamalu naijo ketii naa iltung'anak ashu nkirrishat pookin naaji nanarikino neyieuni netii inewueji. Mama naa netii enkitoo lolo larikok kulo apa duo loolajijik laiguanak ajo naa sinanu piilo aitereu lolo irbishopi nepuo ake sinche etii inewueji. Lelo losiasani etii inewueji. Kai dii egira apong'ie kutuk aji naa nyoo dii enyamali? Ashe oleng. Kang'as ninye ashukoki kanisa enashe sapuk oleng amu ore tenakata peeton eetae enkiti naboisho natii olosho le maa naa nkaraki ilarikok le kanisa. Nepikita enkomono dukuya oleng nenyokita ajo kilepunye naa naboisho. Kesidai naaji amu ore tenakata tele osho nanu laing'ua lormarmato ilepua kanisa oleng naa sidai erikore natii kanisa nenyokita oleng ajo kidutum olosho. Enyokita sii enkitoo natii tenakata, enyokita sinche ajo kilepunye naboisho. Ore naa enewueji netii kasoro naa enewueji netii siasani amu ninche oogira ajing'aki kuna baa neorr olosho. Naa nkaraki eramatare natii ina rikore amu tenijo tenakata kwa mfano amu etii ntokitin nemekure isudori naa kekiimaki ake. Tenilo tenakata matejo Kajiado County nilo naaji aas audit kulo ofisani otii kuanzia enewueji neji executive CECs, chief officers mpaka directors lelo ofisani pookin. Ore duo naaji erikore nanyok aitutum olosho naa peenyok naaji aibalance metaa metii naaji kona ormaasai nemejo kiata ake siyiok oltung'ani obo otii ende wueji. Kake tenilo naaji nilo anunua nilo ore ele bene pookin liata lerikore naa iyata ihomo agelaa irkulie tung'anak ning'ua irkulie teboo naa keorr naa nena tokitin olosho. Ama naaji ning'orr cabinet matejo CC le Kajiado County. I think kenyok aaku ketii iloshon akeyie kumok. Ama ening'orr enaa irmatapato ling'ua yie kiata orministai le education. Tening'orr esiai ebiotisho ning'ua South ole finance. Tening'orr esiai naijo naaji ene water ning'ua Tala le Kutuk. Napa nategeluaki det ning'ua Lodokilani kiata Kajiado North etii ake sininche. I think ore county secretary ning'ua irkeek onyokie kiata lolo I think lo Sambeki ing'ua irpurkot tende loshon kutitik. Neeku mayiolo ajo ketii context egira ajo etung'uayioki. Sawa. Ashe taa amu kinyaaka autaa tine. Sidai ebaiki nibalansa loshon kake mayiolo. It has to be audited. Mainyaaki sii apuo audit matejo enoorgilat
Amu ore nara siasa torrono natijing'a enkop ormaasai pooki. Mayiolo naa ketii enkare Narok, mayiolo naa ketii Sambur, kake ore Kenya Kajiado County ilepua oleng esiai naji enegilat. Neeku lelo gilat naaji ajito, etii tii irgilat oojito meeta yiok enikitii. Etung'uayioki yiok. Etung'uayioki yiok. And especially orgilata nalaing'ua. Meeta yiok entoki nikiata teneji CECs, teneji chief officers, teneji directors. Meeta enikitii. Enkai ake nagira ninche aing'oru yiok. Natolimuo ake naaji naa kalimu ake sii tenewueji tenakata aigil ajo ore siinye ena siai e bursaries. Ina oshi piidol yiok enaa kipuo yiok ore every year nilo ake duo oltung'ani kwa lazima otenkidimata Enkai nikias harambee oshi oonkera menat nikinapita. Amu kitejo kiomonoki bursaries etumitoi. Nemeidip kuna bursaries naaji sii ne corporates amu kitumito ake corporates. Etii naarri bursaries nikitumie iltung'anak lijo le Portland. Mikimus naaji tenitoris intokiting pooki. Metaa keetae entoki naji equity and fairness. Ore tenakata pee egira irkulie oshon aatumoki naa nena tokiting egira aajo kimbalance oleng. Tenilo tenakata nkwapi nijo North Eastern, ekeetae ninye entoki naji negotiated democracy. Naa kiloikino ilorikan. Keji ore taata ele gilata ninche taata kincho ele orika. Nee ele likae gilata. Nee ele likae gilata. Amu nakata mejo oltung'ani ironyaki. Hoo naa kajo tadi ore tena Kajiado ning'ua naa I think ore governor o deputy lenye neme orgilata obo ing'ua. Mee ninye. Irgilat waare opaasha. Yes. Naa lelo gilat lelo loudou mpaka ninche. Nimaniki ata senator. Ebaiki naa likae gilata ing'ua. Ore women rep naa likae gilata ing'ua. So imaniki akeyie etii ina balancing elelo gilat ashu ena kitoki naaduo aaku teneponunui aadoyio iloshi kutitik tiabori tidie wuei. Tenajo naa mataas audit naa maing'orunye naa toi matang'asa aing'uraa elected leaders. The county representation. Keeta kila olosho, keeta kila gilata. Aya, nikintoki adoyio naaji matejo nikipuo ena keji nyoo county executive. Neji nterunye nye county public service board. Kang'ae toi represented tine. Keetae equity and fairness tine. Maape cabinet. CECs taa. Keetae representation kuanzia matejo nye teneetae kulo non-Masais, teneetae gender, teneetae irgilat, teneetae youth, nena pooki. Nena are audit. Nintoki alo nye matejo hata nye ina nijito county assembly. Neesi ake sinye naaji audit. Kakwa MCAs eetae. Kai etiu representation orgilat. Kai etiu representation enkitoo, olporrori. Dolta taa, neeku neesi naaji audit nijo ina. Teninyok naaji ajo aitoris ntokiting nijo nena, naa nena tokiting naaji naidim neyau naboisho olosho. Metaa metii oltung'ani ojo maata nanu oltung'ani laing'orita Enkai ake. Dolta. Amu etii tenakata iltung'anak otii ina county laa kejito Enkai ake naing'orita yiok. Etii tenakata esiriti natijito mikiata yiok oltung'ani yeyote mikiata enkong'u. Mikiata enkong'u. Naa ina naari democracy. Etii naaji swali naikilikuan ajoki nchere ama taata tenijo pim enaa expert. Idolta iyie enaa ore peegirai naaji aatum lotii oing'ang'eng ashu lusieta ashu mpaashi tombaa naipirta erikore nikigira alau ena tool e information. Metaa naaji ketii mchango naichangia entoki naijo TV, entoki naijo radio, nena information naiteng'en oladuo osho ajo kanyioo enarikino ni expect. Ashu oleng tina swali. Ore oshi duo role media ashu ore duo esiai sapuk ore tenakata ntokitin nijo ntifini, redioi, onkasetini naa peiteng'en olosho ashu pee itabaya kenye irkiliku eing'ua ewuei pookin ing'ua enaa serikali ashu ai wuei. Kwa bahati mbaya ore oshi taata enatoki naji media, ntifini, redioi, nkasetini,
na ormaringa sapuk. Ore taa paajo ormaringe naa ketii ntokitin kumok naa mesepa monga kino sirai. Na larikok taa la kuanzia nye lorika le national ninche otabolo ilo kereti torrono. Amu ore tenijo aing'or ena siasa palon nabayieki torais. Na nijo aing'or ake duo nkitesheni kumok ontifini. Netijing'a apa ninche siasa nepuo enchoto nabo. Tenijo aing'or nkasetini nejia apa sinche kunari. Nelotu ena toki naji social media. Ore social media neyawua shida mpaka ninye toonkuapi nijo America. Ametejoki ore tenakata pee eewuo apa ele rais apa oji Trump aimu tenda siasa apa 2018 naa social media peitumia nkuapi tenakata duo nijo noo Russia ashu China. Neyau ormarenke torrono oewuo aibelekeny ndamunot ooltung'anak neyau shida terikore. Nejia ake sinye tenakata etiu enkop ang' amu ore ntokitin pookin natii social media kumok taa naa normarenke metii ntokitin naasipa. Na imaniki ake oltung'ani inyiaka ajo pole taa amu itu naaji mee nejia naaji itu naaji atumoki. Kake inepu tenakata naa kashukoki ntae enashe sapuk oleng amu ore tenakata siyiok irmaasai tenikitum tenakata media nijo ena tenakata ena TV. Naa ore iltung'anak oogira aendesha naa iltung'anak oosipita mbaa, iltung'anak lemeeta enchoto naibung'ita teneji siasa, iltung'anak lemeeta ele chafu duo ooret enkop. Naa entoki duo naaji naa kitoki ina aiteng'en irmaasai zaidi. Tenitumiai duo naaji sinye social media amu ore tenakata future ashu ore naaji tenakata dukuya dunia mzima naa ina technology. Amu ina tenakata piitodua ajo ore tenakata ena serikali sinye Rais Ruto neinvesta tentoki naji digital technology. Digital economy. Na piidol ntokitin nijo TikTok. Na piidol iltung'anak kumok eeta ntokitin naji YouTube channels. Naa kegira atumie sinche dupoto tinewueji oleng nitumie oltung'ani ninye biashara ooropiyiani. Tenetumi duo naaji metaa keetae embarakinoto neetae mayiolo ajo keji regulation. Metaa utarot. Ketii nkiutarot metaa kenyoki naaji aibooyo mungo ormarenke. Metaa ore ntokitin naimakini naa nesipa. Kake egol taa piiboori mungo. Egol oleng. Naa ina piidol ajo ore iltung'anak kumok naa kegira aitumia tenakata ena digital economy ashu social media aarie tenakata ina paa sapuk enking'unyung'uny tenakata piidol ninye ajo penyo nelio ntokitin sidan naasita sirkali amu kumok taa ntokitin sidan naasita sirkali. Kake penyo nidol ore nidol kumok naa ntorrok naa mongo ninye ormarenke osapuk. Neeku kaomon naaji tenaa ketumi naaji enkoitoi sidai nautakinoi ena media especially tenakata nijo kuna TV niatata ena social media digital economy naa entoki natumo nadupore naaji ena lelero oleng. Na piidol egira orais ailepunye entoki naji TVET. Ishooki apa TVET 9 billion. Ore nena ropiyiani naa naigerieki irmalimuni 200,000 onainyang'unyeki equipment enikitodua ajo inyang'waki computers naabaya 20,000. Peetumie elelero tenakata naisume aatumie siaitin naatumieki atua digital economy. Indim oltung'ani ataasa esiai natii America kake ang' itii tenewueji. Ang' itii tenewueji. Yes. Perfect. Ashe. Imaka naaji eswali kindipita ake amu eshomo yiok erishata oleng. Etii naaji embae niimaka ajo eetoi taata kipuo nikitumore iltung'anak nikiwosh enkarambeni. Etii naaji enkarambe nabo naaji nikiimaki sana sana inepu tenakata ajo kepuku ormarei oje neji ashu orgilata neji kiwoshito enkarambe oonkera esukuul orgilata oje. Nayiolo ajo sapuk oleng te Kajiado, especially Kajiado Central. Kembae naaji ina nisupport iyie ajo isidai naaji tenikipuku enaa irgilat nikiwosh nena arambeni nikisumie nkera elelo gilat. Amu maniki naaji eji ebaiki naa ore ntokitin naaji naaponu taisere naduo kera mitoki ore loyalty enye sapuk naa keeku enewueji orgilata. Amu ninche eyiolo ajo ninche apuo aisupportu. Kanyio iyata iyie niindim atejo tine? Ashe oleng tina swali. Entoki torrono ina naa entoki sidai. Entoki sidai amu tenalo kwanza alimu history
Kajiado Central tena siai nena arambeni. Niterutua apa nena arambeni ajo no 2014-2015. Naaji apa nkarambeni orgilat. Naoshokini apa nkera duo menat lelo gilat. Nentoki sidai apa ina amu etii naatoi ilmareita otii abori, merisioroitoi. Neeku etii ilmareita otii abori naa entoki duo apa naa kisaidia ina. Ore pee kiponu iyiok ninye aiteru apa enaa etii ena naji nabulu oolmokesen nikinteru apa 2017 naa enaoshoki apake sinye ntasati ninye apa nayautua ina duata neyakini apa duo erikore natii enaa marehemu general nibung'aki apa. Neeku entoki sidai duo ina amu kilepunye naa enkisuma tiatua nkera. Ore tenakata Kenya kulo etii nkera tenakata naidipita university naa ina siai naisuma. Amu mitum enkerai natii university 300,000 te semester ashu sangine tolari. Netumie kuna natii secondary etii naatum nkeek 10 netii naatumie nkeek 15. Netii ake sinye ni primary kuna duo menat pii naishori ake sininche. Neeku enduata apa sidai ina oleng naibung'ita apa kila orgilata. Kake etii apa enkata naewuo nepiki siasa. Neeku ore nkera nkaraki tenakata ntokitin nijio nena entoki esolare ina sapuk oleng. Kake ore sii endelea nejia eetuo apa nkumok nee amu eetuo neeku megirai aitobiraa kuna ropiyiani. Neeku etijing'aki sinye orkimojino. Etijing'aki orkimojino. Nasi, kake ore tenakata nikitii iyiok kitoosho kila olari, pooki olari litu kiwosh neelde apa 2022 nkaraki olameyu. Nikitodua ajo ilepua enkisuma oonkera oleng. Nikitodua ajo inewueji tenakata ake duo ake kindim aigarakinoto nkaraki etii ntokitin naa kegirai aagel nkera oleng. So etii esidano nkaraki ilepunye enkisuma oonkera, nkera menat, nilepunye enoolosho. Kake ore entorroni naa teneming'ore duo naaji metaa kegirai aut olosho aitobiraki. Metaa kejokini nkera kitoosho ele mareita likisuma. Naa kelotu naa enkerai neibung' entoki nijo ina torrono. Tenelotu atum esiai naa ele marei ake sinye eibung'. Ele marei ake oing'ua eretoto apa enye. Neeku kaomon naaji olosho lai le maa maibung'aki duo metaa enaisaidia nkera. Nemepiki enoshi toki egilat torrono. Enkai apa naishoo yiok kulo gilat nkaraki esiai enkanyit. Maibung'a ake ina anyit tesiai orgilat. Ashe. Ashe oleng, ashe oleng. Maybe olomoni lino le musho lindim atiaki oltung'ani especially kulo barnot oogira aing'oru tinakata doi siasa. Meeta entoki naji Nyangulo Republic. Nemayiolo tenaa ketabawua tenaa kitu. Egira aikok lelo. Maybe indim ake atoliki yiok enduat inonok enaa obo lolarriyiak tombaa erikore. Ketabawua erishata naidim olosho lormaasai ataa keyieu party. Naa kidim kelelek sii idim ayau naboisho. Sidai ina swali oleng. Ore tenakata duo lelero naa isumate sininche. Naa ninche sii kumok. Amu kajo ore nijo awosh any research ore kajo ore 70% tenakata duo population ormaasai naa elelero. Nee kishaakino naaji sininche naaji menoto nafasi naramatie olosho. Ore naa ina nafasi naa enerikore. Nemetii shida ening'oru sininche erikore. Amu ejitoi toi oshiake ore naa lelero naa ninche enkitoo emetabaiki naa ninche erikore emetabaiki. Ore ena siai e chama naa kemewang' oleng amu teneji duo naaji maitau chama amu metii olosho le Kenya laijo meeta enchama enye. Amu tenijo aing'orr ODM eeta loopeny. Tenijo aing'orr kuna naaji noo UDA ebaiki neeta sinye loopeny. UDM eeta loopeny. Tenetumi duo naaji enkoitoi sidai naiterunyeki sininye enoolmaasai. Kake enaitutum irmaasai. Naa kidim naaji nilepunye sininye naboisho ormaasai metaa tenepuoi naaji kura naji ene national tenaa enorais. Neeta naaji siyiok oltoilo ashu esabu nikindim aatijing teshumata. Enaa party.
pookin naa shida teninteru tenakata oltung'ani enjama ore enkoitoi nigira aitumia naa ene makewon enidupore iyie metaa kedol ninche kulie tung'anak aajo ore taa ena jama nigira aiteru ore ake duo tenakata ninye iltung'anak lindipa atipika enkopis are ashu okuni naa iltung'anak loltiren lino nedol ajo meeta enebaya ena jama nikidolita sii ajo ore tenakata erikore nagira atii tenakata shumata enaa orais naa kenyokita naaji ayau entoki naji naboisho e Kenya musima kenyokita naaji ninye orais ore ideology enye naa peeku enjamai sapukin eetai nemeyieu duo naaji ninye neetai kuna jamai naaji ake ene kijiji neeku tenijo sii aing'or neeku eketum taa ena siai naji chama olosho obo etum challenge kake tenetumi naaji enkoitoi amu eetai naaji enkoitoi naidimi aitumia nitutumieki irmaasai metaa oltoilo obo naa entoki naaji sidai oleng kake tenitumia oltung'ani obo tesiai emakewon naa kitoki naa aorr olosho zaidi. Ashe oleng. Ene musho kabisa. Igira naaji aimaki esiai e clans ashu irgilat nikitodua tenkitanyanyukoto matejo orgavanai lorkejuodo ajo kolialo gilata laitayok likitodua ng'ole entoki naji laitayok declaration etejo keng'or oldakitari Katole Metito tengelare enye kidimayu paa irbulabul lelo laa elelek etii nkibelekenyat ketii entoki nikijo earthquake enapa Emsalem Davadi kelelek etii taata naaji mbaa naaponu aluamisho tedukuya naidim orgavanai oleng atejo katotosha. Ashe oleng tena swali. Ore amu kaipim oshi siasa oleng. Metii entoki nemidimayu te siasa. Neton kiata naa enkata naado tenakata mpaka 2027. Pooki ake ninye entoki nalio naa iting'ito value ena toki naji ake orgilata. Iting'ito amu emoyian naa natijing'a atua irmaasai netodua sinche irmaasai ajo meeta taata ena toki faida oleng. Kake ejo oshi ilashumba all politics is local, yaani ore siasa pookin ning'as aiterunye enoltiren. Ina oshi piidol ajo ore matejo ele arikoni le opposition oji Raila neeta enkabila enye. Ore orais neeta sinye enkabila enye elulung'a. Ore kulo ojo loo Mudavadi eeta sinche enkabilaritin enye. Neeku ore sinche yiok irmaasai ore piilo oltung'ani ashumunye kwanza naa mpaka niata oltoilo tiatua matejo ninye orgilata ling'ua. Kake ore taata ewueji nikipuoito tena siasa e 2027 amu enyamal naatoi erikore nikitii tenakata Kajiado County. Neeku etanaurate tenakata enkumoki oltung'anak aajito kang'ae sa toi kintoki aing'oru metabaa. Manyaaki ayau enkae kijape sidai. Manyaaki ayau enkijape sidai naitubulu olosho. Naa ina piidol ajo kedoyio ena siai ore tenakata te mfano ai naa kajo kedoyio ena siai orgilat tenaa tenemitoki naaji aibelekenya tenakata siasa nepuoyieki ena. Naa kadol tenaa kato naaji oloitashe tende wueji kadol ekegelu irgilat kumok oleng. Etii orgilata lolelenku okulie ake. Ore ninye olelenku iting'ito naa ninye value enye amu megira ninye aitashe 2027. Neeku egira ninye aipang' peesabu. Kake ore naa ipang'ita sininye eeta mbaa pookin naataasa te county lazima ning'oru sinye ewueji nigarakino 2027 after 2027. Naa kadol ajo elelek ninye elotu aibung'are ninye Kato. Elotu ninye aisupport Kato amu eing'oru ninye oltung'ani entoki naji survival. Ning'oru sii oltung'ani entoki naji euphoria. Kai relate ena kijape pooki. Nemeyieu naaji oltung'ani nitii enkijape metabaiki. Kitodua siasani ajo meyieu neimin. Meyieu neshuko metoosho enkijape. Meyieu neshuko metoosho enkijape ashu ilo airrita nkishu tiaulo. Keyieu ake neeta ewueji nitii. Nebaiki nedolta sininye ele gavanai tenakata ajo tenelotieki naaji ena nebaiki naa Kato olotu aaku orgavanai. Ore serkali eshumata naa ene Daktari Ruto. Neeku enaikash enaigarakino enaalo amu ebaiki naa ninye atumie enkiti kiteng naibung'aa sinanu.
adolera nanu entoki nijo ina. No ore sii kulo payiani ing'ua sii olosho obo, ore sii oshi siasa ijo oshiake meetae permanent friends nemeetae permanent enemies. Yes. Neeku kumok intokitin, ore tenakata siasa nagira aendelea, mee ninye nalotu aaku 2027. Naa ilchoreta dii ninye apa ake. Naa ilchoreta mee ninye apa oyawua likae. Ajo kata apa oyawua ninye liliku alotu aitodol ena siai national politics. Neeku adol nanu ajo eponu ake aaning'uno, nemikumok sinye naaji entoki nijo ina amu keyau naa naboisho atua olosho le maa. Ning'oruni duo naaji olarikoni laa ore 70% negelu. Amu kitodua naa sinye ajo ore national, ore naa apa siasa naiting'e orais, netegelutua nkabilaritin nemeji apa kegelu orais Ruto. Amu meji apa kegelu irkokoyo. Netegelutua pookin mpaka olobayie. Ore ake sinye tenakata tenaa katon olotu aitashe 2027, tenepuoyieki naaji ena enkeju nijo ena, nelelek eponu irgilat pooki aoshoki kura. Amu etoduaki tenakata ajo ore sinye tenakata erikore natijing'a, ijo tetonyua aitoris. Ore tenakata iltung'anak ooji ng'uraki esiai te serkali eshumata, ijo tetonyua aitoris naa lelo gilat, meeta orgila laturisho olorika. Neeku elio tenakata ilbulabul ajo oltung'ani naaji laa tenishori matejo erikore, nebaiki nelotu aitoris olosho amu etegelaki olosho tenakata oleng. Ashe oleng. Ashe oleng. Naa ashe oleng tembakunoto ino PARAN TV. Kitishipata oleng. Olaing'urani le PARAN TV keji ninye Melita Ole nitoning'o naa ina baa naagira aimaki nchere naboisho. Meetae olchore tesiasa nemeetae ormang'atinda. Elelek ake ore tenkaraki yieuna naje ashu interest kato 2027. Ayieu ake nanu endama sidai oleng namayiana kaji enkarna Benjamin Olekoriat. Ore iltung'anak pookin oiteena enkipindi etii naa oltung'ani ojo Director Charles Runge tenebo Kaleni Kilesi tenebo oltung'ani ojo Joho kiyuaki endama sidai oleng. Eteleajo lelo linonok egira adol tenkoitoi e Facebook. Ore naa saa napishana naitum ilomon toondorropu nintoki atumore oltung'ani ojo Chief Letabo tenebo DJ Lems tenete enkitesheni e PARAN TV. Ayieu ake ina rishata sidai oleng naishi ole nemichokirikino ajo tenkolong emetabaiki nikiata Dr. Josephine Kulea tenkitesheni kiponu ake aimaki imbaa naipirta sipat ooselenken arashu oontomonok tenete enkitesheni.